Kadotoro, ibu, angka dotoro. Kayak saya waktu kemarin ini, aku Makkah dero dotoro Pak Ustaz, ye ko angka jamaah turima gasanna, turima padi ale-ale turima gasanna, suri mulo mak balanca Pak Ustaz medising itu. Wakatan niero, angka jamaah aku turima padi alena, ko yolli lo matawapa denulai. Iko yuli mapawat nakani asam urat de nulle mapat dia jener merema bitina abang ngayumun ka maka de tomelo lo mak belanca ko baje tomelo lo pasaka kia aliu na mariolo magala letu ekor la haula wala quwata illa billah lenya takona jumbo na runtu jumbo naka iya cere na runtu cere na jujung ambala sape na runtu ambala sape na ringe na limanang apa jumbo telu cere dua ambelas sabbe. Akhirnya apa yang terjadi? Dua na teteng, sek di na rangsel, sek di to na tendang. Jadi makadak alipo abelanca po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bikin acara. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi ada yang bicara. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rilalanna iye waktu mak barakae degaga ada ia makasingi puada sengadinna ada asukuru kamarajai lau risese arajagenna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nareko ki makita angkamo papakita nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nariko meloki maring kalinga angkamo paparing kalinga nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nariko meloki makinading yulemo papinadingiwi hawa macakkee na niyaw mapalay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nariko meloki mandre meloki minung yulemo papasilengangi andre makasinge nania inungam macaninge kue topa inungam mapaye. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasaba angkanang kamatu sewa waktu mapaimanan ni agagai ipirasaiwi biasa tapi nak dingi bu mapaimanan ni seding mapai manang seding narima kuanna narui di atanno pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nariko matarammo pi pakitae matarammo pi paringkalingae makanjakmo pi andri inungange yang kemutamari lalana tiga rota yulemo pamakka wesi pantenge yulemo pamakatan ni wesi botoloe yulemo pagarangka wesi kacae. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasaba angkanang kamatu sewa waktu jangan kawe si pantenge yulle Makkah
Jangan kawe si botole yulle makkatan ni. Jangan kawe si kaca yulle gerengkeng. Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah. Madarri we si sinru'e matana ni riakka. Madarri we si sinru'e matana ni riakka. Magi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Itimpu mani narik kumeloki ipandre. Itimpu mani narik kumeloki ipinung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Narima kuanna naro narik kumawata mopi watak kalewe magala mopi pinat dinge madisim mopi watak kaleta aja mutak kalupa syukuru maringerang ripong Allahu Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nareko padang kamana kitu manna syukuru ki bipapenya manna pengallahu Subhanahu wa taala. La azidannakum dena paja na tambayang pengallahu Subhanahu wa taala. Yan namua nareko muasakari wirikwero. Inna adzabi lasyadid. Majappu pacalan na pong Allah Ta'ala masarro mapipadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat mapatuta dena paja ikiringangi lauri alim malabbi'na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinina atanno pong Allahu Subhanahu wa taala. Angka dua kasiasi pangilawlaw. Angka dua kasiasi pangilawlaw turilele mangilawlaw ritengana lalangnya. Paminta-minta. Yero dua itau kasiasi padalengi wirik kadanna narikko marilawi ritengana lalangnya. Padalengi akatana narikko marilawi ritengana lalangnya. Riolona atau igay. Kasiasi pertama pangilawlaw pertama maka di puang wilaw ri di puang tabul-buluang ang idalek kuriya nan niya bukar nga pamasimu riya. Itu permintaan tau kasiasi mamulangi. Tau kasiasi kedua aga wirikadanna puang tabul-buluang ang idalek muriya puang puang tasimpuangan ngi alla bulabunganna ummu Ja'far riya. Angka wirikada madua simpuangan ngi alla bulabuanganna ummu Ja'far riya. Kenapa ummu Ja'far jamaah yang dimuliakan Allah? Di zaman itu ummu Ja'far terkenal mega waramparanna mabessa nama labuh. Ummu Ja'far mega waramparanna mabessa nama labuh wirik kadanna tawe meloi na angka. Nasaba angka tahu melo mabessa na degaga wat dia besangan angka tahu angka wat dia besangan na desi nama bessa. Nekia ummu Ja'far ma angka nama bessa toa gangka na yero to kasih rekwero se diturimellawi alla bulabuangan na pong Allah Ta'ala se dimeluangangi alla bulabuangan na ummu Ja'far. Akhirnya kebetulan waktu na ummu Ja'far melo jokka ri alla langat jokkangan na ri jama-jamanna lalui kebetulan lalu yero riolone dua itu kasiasi tau pangilawlaw. Maka dan ini kalingar puang alla bola buang ngidale muria puang dan nia pamase muria puang. Maka ditusir maka dua puang alla bola buang ngidale muria puang dan nia abesanganna
Allah bulabonganna Ummu Ja'far. Ning kalingi ero akhirnya Ummu Ja'far jamain dimuliakan Allah. Mabessa nama ilo angka tupo di nak besangan. Akhirnya apa yang terjadi? Nalay ukuru kantuna nalingi dua dinar nalingi runang itu kasia-sia si mata melau maka puang Allah boleh buang ngi dalik muria nan nia Allah boleh buang ngi pamesi muria siaga dinar nalingi 2 dinar nia to sinang iye to maka puang Allah boleh buang ngi dalikmu ria nan nia abasangenna Ummu Ja'far. Neng kalingi Ummu Ja'far isanjung sehingga Ummu Ja'far male 2 roti nale topi aga sanna manu panggang rilalannero manu panggange natarewi 10 dinar nataruangero wattuna nakatan yero aga sanna wattuna nakatan yero nangitaw kasisi aga na puada alhamdulillah lolongan nak dalle 2 dinar. Neke waktu nang iye aga na puada makkada na sabayi nang ito kasiyasiye taubu tadi nak kita nagesay aga na puada makkada roti mi kasi ilolongang si bawa manupanggang. Sehingga mompo rilalan na atin na nang ito kasiyasi kedua aga na puada maka der pudangir nang itu kasi si pertama melo ko gamalli wiero tikku si bawa manupanggangku padahal denis sangi aga lisat nero manu jamaah dimuliakan Allah maka deh melo ki gamalli alenna itu dimu 2 dinar ala nero tikku ala tonie manuku sehingga apa yang terjadi tanpa panjang lebar terjadi kesepakatan nale rutin nala te manu pangganna tunu manukna nalengero napa nale di 2 dinar. Begitu seterusnya berjalan selama 10 hari ya ko lalui Ummu Ja'far turun na pampengi 2 dinar na pampetui si di roti si bawa manuk tunu si bawa 10 dinar rilalannero. 10 hari berjalan jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga apa yang terjadi pada saat ke-10 harinya maka deni Ummu Ja'far na pudangi aga sana na pudangi nang itu kasih si kedua iwiringi roti aga na pudangi maka de Ummu Ja'far aga na mugo kang yero die 100 dinar maka de yero to kasih si digaga ugo kang imanang ka 100 dinar na roti mi pampeng si bawa manu yetu roti wi ubali ukor nangir tawe 2 dinar imiro ulolonga jamaah yang dimuliakan Allah mamakoi Ummu Ja'far mannawa-nawa aga nananawewi Ummu Ja'far nananawewi adan nang itu kasih-sia aga adan to kasih-sia tania Allah bunganna Ummu Ja'far na purannu tania labungan na abasangan na Ummu Ja'far na purannu tapi pamasena na niya alabungan na pong Allah subhanahu wa ta'ala malakda na purannu sehingga pong Allah subhanahu wa ta'ala yakumelo fuade di siwa-siwa narikumelo imalingi di siwa-siwa magampan na pasisapi pong Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah justru orang ini yang selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah bulabongan na pong Allah ta'ala justru alena lolongangi 100 dinar di luar daripada ekspektasi yang kita harapkan nekia magai dan inilah aga hikmah melo riala ini jamaah yang dimuliakan Allah aga hikmah melo riala rilalanna iya kisah nomor sedih hikmah ridwai tahu punewi persoalan punewi urusan lino, punai masalah lino yang mana kehidupannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi 2 masalah yang sama tapi berbeda caranya mengadukan masalahna. Sedih mengadukan masalahna kupung Allah Subhanahu wa taala, sedih mengadukan masalahna ukuyuluna atanna pung Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Orang yang selalu mengadukan persoalan dari Allah Subhanahu wa taala, dia selalu diberikan jauh daripada harapannya. Mabelai apa yang diharapkan selalu diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, degaga tahu degaga masalahna, degaga tahu degaga sarana, degaga tahu degaga persoalanna. Tapi upanang-panang ka tahu masalahna na pulong na pangulong yuko padanna rupa tahu. Masalahna curah iko padanna rupa tahu. Wat di jaji na cacawemi tawe. Wat di jaji engka tapi jauh dari harapan. Tapi koko kipong Allah Subhanahu wa taala ya panguluang masalah ta. Ya koko kipong Allah taala curhat. Ya koko kipong Allah taala magasana mengadu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja apa yang kita harapkan jauh lebih banyak nawiringi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan sebuah musibah dari umatnya, diberikan musibah dari kaumnya, angkaset di parilodoangan turina baca Nabi Musa alaihissalam. Agairu parilodoange, Allahumma lakal hamd wa antal musta'an wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aga batuangan na puang okko mi idi yon roy mapuji-puji okko to mi idi yon roy mapisandre puang idi mi yon roy miliu tulung la haula wala quwata illa billah. Dek gaga awatangan dek gaga apa kuliang sangadina elu ulena pengallahu Subhanahu wa taala. Ya ko pengallahu Subhanahu wa taala melo makai masalata. Ya ko pengallahu Subhanahu wa taala melo palanya isarata. Magampang naka na palanya pengallahu Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmah pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Setiap kita menghadapi persoalan, setiap kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, mula-mula dan nia pertama malak da yang ngerang ia naritu pengallahu Subhanahu wa taala. Nalik koliwat lopo na yeru masalahe, narik koliwat tanak na yeru masalahe, werekada mula-mula ipo ada ia naritu werekada Allahu akbar, Allahu akbar, marajai pengallahu Subhanahu wa taala. Nariku maraja persoalata yakin dan percaya Allahu akbar liwa pirajana pengallahu Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi musibah ujian, ite anginge liwa, ite anginge makancang anginge, malakda anginge age puade bu, ibu makan malakda anginge, angin topang, angin puting beliung, age puade ibu. Allahu akbar. Ya. Madari toning kamakada yasi kulalo lebatwa. Allahu akbar. Ya. Kedo tanai age puada. Allahu akbar. Ya. Ya. Allahu akbar. Maraja fung Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah sandarkan degaga maraja lengan pun Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya insya Allah angkalaleng persoalan angkalaleng nasalasikan persoalata pun Allah Subhanahu wa taala. Wattunna Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wattunna minre ipatarimangang sempajange berapa banyak persoalan hadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mate benena, mate tofi amurena, ibu ikut aku masyarakatna, ya silalung yang aku araku resee, sehingga Nabi taipalalang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu cara yaku melok idi rupa tawe, melok idi rupa tawe, palanya isara ini nawata, nariko na poleki isara ini nawa, salewi bolata, asusuke ko bolata. Nasabaku angka tahu, masara ini nawa,
na kanne sara ini nawa na turi monro kuri lalap bolana, maka mesa stres itu, mesa ujang nagangka na itu jamaah yang dimuliakan Allah. Aga pala ipugau bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, suki joka-joka salaiwi bolata tenroki masu ibu, masuki lo mole lo mak balanca ya. Tenroki masuki lo pangker pantai kering cuci mata wirin na patasie tenroki masu ya, ya. Ka doktoro ibu angka doktoro kayak saya waktu kemarin ini aku Makkah dari doktoro Pak Ustaz ye ko angka jamaah turima gasanna turima paddi ale turima gasanna suri mulo mak balanca Pak Ustaz medising itu wakatan niero angka jamaah aku turima paddi alena ko yolli lo matawapa denulai ko yolli mapawap nakanni asam urat denulai mapaddi ajena remma bitina abang ngayumun ka makade tomilo lo mak balanca ko baje tomilo lo pasaka kia aliu na mariolo magala letu ekor la haula wala quwata illa billah lenya takona jumbo na runtu jumbo naka iya cere na runtu cere na jujung ambala sape na runtu ambala sape na ringe na limanang apa jumbo telu cere dua ambala sabe. Akhirnya apa yang terjadi? Dua na teteng, sek di na ransel, sek di to na tendang. Jadi maka alipo abalanca po. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lenya jamaah yang dimuliakan, lenya di sina magai ibawi lo mak belanca. Tapi aga pale Nabi sallallahu alaihi wasallam riga wangkana nakan nasara ini nawa. Tendre jok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah jok ke riwirina tasi tidak? Jok ke rimole macane cuci mata de. Jok ke lo aga sana de. Tapi tendre palala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipalalang ilo ri Masjidil Haram. Mapa mula Masjidil Haram leturi Masjidil Aqsa, maka ko angka tahu mega sarana mega persoalanna denu lempawe masalah hidupna coba-coba sale bolata lo kaki jokka bolana pung Allah Subhanahu wa taala insyaallah lenya sarata iri tepat pasapari masyaallah menyemekini nawa pinat dingin mitai magi namanya makini nawak pinat dingin mite pas saparie nasaba turi mecawa-cawa beru magi na turi mecawa-cawa beru nasaba lenya manangi sarana rewa piningerang ipemang ibu alhamdulillah makanya kau bangi pak bangi Allahu akbar Allahu akbar. Salah ini jauh jama-jamata ya. Katu biasa tu kok bangi pak bangi manau-nau ya. Melo mopi matinro basi ya. De pematu temanu basi pokoknya je cabana wad dina ceri pak bangi. Sana sirun tu pak bangi. Iya menanya di sisi-sisi gagat ngingingingina bangi kalima sesu turi perukai. Akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah ya. Dena seding alene we. Pagawena pung Allah Taala na ceri. Sehingga apa yang terjadi? Napakedu tanana pung Allah Ta'ala. Napakedu angin ng pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya namoto din ng kababato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alin na nang iciri Pak Bang, inalin na bang. Nakada ni Pak Bang yapo iya nasa watu na watu itu minatamu ti ubang. Iya nasa alin na boy. Dia pa natama bang watu na ti banyar. Kalamana Ibu, kalau mana kau kiasi, agak sana lelan na WC we, kedu tanay, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak kau lala WC bang, ni pagur kila selama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah pertama rilalan na kisah nomor sidi narik kumelu ki pangulong ng masalata. Oko ki Allah Subhanahu wa taala pengulangi. Desa sujud terakhir apa ngeluangi masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Puang karo kasih puangi wije puangi desiseng kepulung wala manangi insyaallah innallaha samiun alim
majepu pung Allah Subhanahu wa taala naing kalingamaneng keluhanna atanna. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, aga hikmana lo nang itu dua kasiasi. Hikmana benenge nang itu kasiasi kedua maraja syukur ripong Allah taala. Angka syukurkanna liwa eganna yalengi ripong Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena denang kana syukuru kiwi aga riweringengi, denang ka merasa genna aga riweringengi, sehingga jatah yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nakurangi pun Allah Subhanahu wa taala. Harusnya alena lolongan 100 dinar, tapi karena dia tidak pernah bersyukur sehingga napasi sapi pun Allah Subhanahu wa taala yero 100 dinar na lengi ruto angke maraja syukur neto siro degege syukur na 20 dinar na lolongan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ko angka tahu de gaga raja syukurkan dari pung Allah Subhanahu wa taala. Yalengi telu melo apa, yalengi apa melo 5, yalengi 5 melo 6, akhirnya macesi sengir tomak berewe. Ibu, macesi sengir tomak berewe yero nangi nalamanangi de sisa gaga naleng. Biasa kimita tu mapakoro atau biasa ki di mabere telingi 2 maka na 2 ele pelecin pagana telu nge tu ga tu telu pagana sisa pa ele siapa ali sisa na itu ne 5 maka de ami pele tu aliman aja kamu lah. Inilah orang yang tidak pernah bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka iga carana pung Allah taala nala pak berena risesena to de ena melo syukuru ki papenya men pung Allah taala. Maka iga carana pung Allah taala male pa berena risesena to de ena melo syukuru ki papenya menna. Apakah nalengi ilasa sehingga ero diangkai pasipulu makda 7 juta ipake mi makbura sehingga biasana limemi ipacicing jantung ipacicing nade gaga yawana jantung ko pacicing eko lime pacicing nule papa ko kamu di 100 sebu wadi di macicing lime tapi ko jantunge pacicing ko de gaga di 100 juta lo yase de nule macicing jantung ya. Maka ga carana pung Allah taala nariko melo male risesena to de na melo syukuru kiwi papenya manna pung Allah Subhanahu wa taala kega yero wadi jaji de nang kana rasa ganna riseseta de nang kana ganna pinadita sehingga apa yang terjadi malupun ibulae makanjan ni umratin rongange makasini kamarae angkat upa asena tapi de nulai matanangi pinadita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala madari masiri ati ki mite pak galunge tapana ulunna mamma tinrona tapana ulunna mamma tinrona sehingga madari okomiase pitawe na melo matinro okotoni romam matinro na jamaah yang dimuliakan Allah padahal hidi ang kaluas 10 juta ipake kasoro 15 juta ipake kamara liwak kanjana kasinna tapi de nulle mamma tinro jamaah yang dimuliakan Allah. Bisa saja dengan cara itu Allah cabut rezekinya neke de niulle menyemangi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la ansidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Narikong kamana ki pada musyukuru ki jamaah dimuliakan Allah. Dena paja na tambayang pung Allah Subhanahu wa taala. Yen namo nariko masakari wi. Majepu pacalan na pung Allah Subhanahu wa taala. Liwa padina jamaah dimuliakan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ia na rita. Degaga na sabat degaga syukuruna. Ia mironita rorotie. Ia minoronita age sana. Ia minoronita ayam panggange tunu manue. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan Allah.
Dek ni te lisak nero manue ternyata angka dui siaga sana 10 dinar jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kita banyak seperti itu. Maka ega tau mapakor jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Yemero anue manun nasenita. Ni te tawe angka otona sehingga turiero na pikiriku nyama payanu angka otona nyama payanu angka otona deneng kanite rumah kada dena mamatin rona na wanawe wiro cicilanna. Wadi jaji de toga ga koe kumir. Ya. Ni te tawe kanjana yanu malupo bolana. Ya. Maluwa galuna, tapi kita tidak tahu wadi jaji turi masa si bawa benena. Ya. Dene ritero jamaah dimuliakan Allah, wadi jaji turi masa benena, dena si nyama benena, wadi jaji makanja kamarana, tapi dena si depe kamarana. Sementara kita jamaah yang dimuliakan Allah, wadi jaji kasorok sope spray deneng kay sesa seminggu, tapi alhamdulillah turisi depe muki emakna makanja matui tinroe alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi terkadang ini jamaah dimuliakan Allah, imiro roti irita, imiro manu irita, dene irita rulisana, imiro nyemen-nyemen pakite irita, tapi dene irita susana tahu jamaah dimuliakan Allah. Padahal aku melo ipikiriki jamaah dimuliakan Allah. Aku melo ipikiriki benenge wedding ina pasisapi pong Allah Ta'ala. Yidi si bawero wadid jaji de nulim pawa susah yang kay nuluiwi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narima kuanna narom maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam rigaw angkana siruntu sabae agana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahtum ya ashabi. Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini wahai sahabatku? Agan api balia sahabat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rasulullah. Asbahna fil iman. Ya, alhamdulillah ya Rasulullah. Di pagi ini angkamu ki mata paripung Allah Ta'ala. Angkamu wadian riang. Angkamu wadian remak dakka. Makanya alhamdulillah jamaah dimuliakan Allah. Ya ko ang kamo pi makasimui tapay pong Allah Ta'ala. Ang kamo wadiyan re. Ang kamo wadiyan re makdaka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasaba angka tahu. Macanti benena. Magaretak lakenna. Tapi anak nasi degaga karu-karuang. Angka tahu. Makanja si anakna. Tapi desi na melo si coco si bawa matuan na. Angka si tahu de si coco si makanja jama-jaman na 50 juta gajinya lakin na sulang tapi wek kedua mi si tahu si runtu angka to tahu de na mega gajinna tapi alhamdulillah aswaso si runtu jamaah yang dimuliakan Allah semua Allah takdirkan sesuai apa yang ditakdirkan ia miwat menyemengiwi papi nyaman na pong Allah Ta'ala tawang kay sukuru kiwi papi dalik na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba na upan na jamaah yang dimuliakan Allah. Upan na ye matae. Upan na ye matae. Hanya fokus melihat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Sampai kapan kita mau mensyukuri kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yeku yero apunan nami bawa teturi fokus gangka na takkalupa ki sukuru ki papi dalik na pong Allah Ta'ala de nagaga pada pacalang na wiringi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinina atanna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Hikmah rilalanna iye agasanna rilalanna iye kisai nomor sedi denre ipasandre i masalah talori pong Allah Ta'ala. Nomor 2 pakanja kiwi pakasingi botewe sukuru kiwi papidalekna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3
Nomor telu, de gaga tahu turi lebuk na tanai, de gaga persoalan hidup noloi. De gaga tahu turi lebuk na tanai, de gaga sara ini nawa noloi. Mapamula tori pojinna pong Allah Ta'ala sampai ya sengyalewe idi rajingi mabere jama. Ibu ya senyale taidi rajingi mas safari, rajingi mabere jama, rajingi mengaji, rajingi makasiwiang gangka na pong Allah Ta'ala de nalingi masalah rilalana atau tunggal linota. Justru Allah akan berikan persoalan di dalam kehidupan ta. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tori pojinna pong Allah Ta'ala, kekasihna pong Allah Ta'ala, iwering masalah polir pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabinna pong Allah Ta'ala pasti angka masalah iwering ngingir pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub iweringi masalah, Nabi Yusuf iweringi masalah, Nabi Ibrahim iweringi masalah. Gangkana itepan Nabi Ibrahim di tengah api malumpa-lumpae. Nabi-nabinna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala iweringi masalah jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga aga na paling melo ipogo idi narik ko tujuh ki masalah rilalana atau tunggal linota. Aga na melo ipogau na pagurangan ni agama ta jamaah yang dimuliakan Allah. Nomor sedi sinin na masalah ta denre pasandre iripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narik ko malupi masalah ta akkadeki Allahu Akbar liwap pa lupo na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, narik ko lolongan ni masalah yakin dan percaya la yukallifullahu nafsan illa us'ahalaha. La yukallifullahu nafsan illa us'ahalaha. De na uji pong Allah Ta'ala sedia ata sangadina yero atay na ulimpawa yero persoalangi. De gaga persoalang na weringi pong Allah Ta'ala sangadina yero persoalangi pasti ulimpaway jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor telu ipak diboleh pung Allah Subhanahu wa Ta'ala rilalana atita agero de to paja si mata maringerang masikri lauri pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bisikrillah, ala bisikrillahi tatmainnul qulub. Isang imana aring ngerangir pong Allah Subhanahu wa Ta'ala tatmainnul qulub, napatanangi pinadita. Makanya kung engkau tahu nakana lasa gegana agayasa gegana gelisah galau dan marana aga Pak Burana tania update status. Aga Pak Burana tania aga sana panadol. Aga pali Pak Burana ia naritu pamegawi masikri lauri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat kisana alena Andre Guruta Imam Mlapio. Mudah-mudahan dia usara paling ngerang. Ero watun na Imam Mlapio angkay ero Cinae, ya, angkay ero Cinelo singa iguruta. Aga na puada makadai depa gana iwaja samin na masigi Kebetulan yang kasamin na masigi depa newaja. Depa newaja. Makadero Cinero depa gani waja ero samin na masigi indra na masigi naron makade guruta tajen ni baja pi waleng dita atun na rewa ero nang yaron atun na rewa ni Cine nangi pasinga ya wadi jaji mita ni kapar depa ni waja aginya lo singa masampaja sunai guruta
Purana masampaja sunnah marilo doangi. Aga perilo doangan na singka. Curhat ko pong Allah Ta'ala. Aga curhatan na. Puang. Ang kanangir cinisinga ko wajah indramu. Puang. Wajah kasih indramu puang karunangi pasingatmu. Wajah indramu puang. Wajah indramu puang. Erna pau. Wajah indramu puang. Karpasingatmu wajah puang. Wajah indramu. Kadar Allah mangin tapang katau bawa dui pas-pas tu bawa sekor indran nama sigi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau katau rekin aku keindran na. Tak masam pajasuna kade puang. Wajah kasih indramu puang. Puang susun kasih engka pare pasing aring tasing wajah indramu puang. Kade pengala talap keceranan jika si wajah indramu kasih na lepak matu otomu pasu ku si oto. Pura si matu lepas si otomu si malak ko si agasan macicila ko si ulawang. Pura si matu macicila ko si ulawang lala ko si ay. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yana hikmah rilalan na waktu mabaraka dari kita lihat kisah na dinre to dua kasiasi. Ya. Nomor di pasandri alin dari pung Allah taala. Nomor 2 di pasandri lori atan pung Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hasilnya megangi riwiringing di pung Allah Subhanahu wa taala. To angke si mata mapis si mata-mata pasandri alina lori pong Allah Subhanahu wa taala. Makanya paiza azamta nariku angkana pada puriak katai makanja ni hitungan-hitunganna makanja ni atorokanna pura ni atur si bawa majeceng paiza azamta patawakkal ala Allah apisuna ni lori pong Allah Subhanahu wa taala. Siagi ne wiringing ni yene tu masarulab diri seseta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 hikmana to ang kedena maraja syukur ripong Allah Subhanahu wa taala. Wadi jaji mega melo riwiring ripong Allah Subhanahu wa taala tapi karena dena syukur akhirnya nakurangi wipe pong Allah Subhanahu wa taala. Maka ega carana pong Allah taala kurangi wi dalik na tasi de rupa tahun. Nomor 3 degaga tau tuori lebok na tanay degaga masalah yang kinuloywi idi pagalungi pasting kamasalata pagawewi pasting kamasalata padarai pasting kamasalata pak balu-balu pasting kamasalata pasikulai pasting kamasalana profesori pasting kamasalana insinyuri pasting kamasalana ustasi engkato masalana imangi engkato masalana pukate engkato masalana panitia pembangunannya aja mimana migato pemasalana apalagi masigi yang megala ada masalana melomupi masih magoro-goro milomupi tutupi insyaallah mudah-mudahan ini manangi masyarakat masyarakat na Kabupaten Sidram padang kamanangi mite masalana bulana pung Allah Subhanahu wa taala panitia na masjid rahmat tanitewe insyaallah padang kita tulung macening ya tita tulungi panitiana masigi rahma natutupi sinin na magurangi ribolana pung Allah taala insyaallah natulutoki pung Allah Subhanahu wa taala in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum narikum tulungi agamana pung Allah taala insyaallah natuluki pung Allah Subhanahu wa taala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.